sa'n gwybod beth yw hwnna. Mae fe'n literally... Can I have a burger, please? Make it vegan. A side order. Howdy doody pawb, croeso nôl I sianel PopT gyda fi, Jacob, wrth gwrs. Nawr, fi'n gwybod beth chi'n meddwl. Jacob, beth ti'n neud yn y car? Wel, mae PopT wedi danfon fi I 3 drive-thru wahanol a dwi angen neud challenge mewn pob drive-thru. Cyn I ni ddechrau, cofiwch I Tanysgrifia I sianel PopT, ro thumbs up ar y fideo yma a gwasgu ar y gloch notifications. Wel, ydyn ni'n barod? Right, so, dwi at y lleoliad gyntaf y drive-thru gyntaf a y sialens mae PopT wedi rhoi I fi yw dwi angen ordro yr un peth a'r person yn y car o mlaen ni. Mae popeth yn edrych yn ffantastig. Sa'i wedi cael brecwast bore yma. Could I order the same thing as the car in front? Same thing as the car in front, yeah? Yeah, the exact same thing. No worries. Thank you, Mida. Legend. It's the unknown, t'mod? Mae fe'n eitha scary. Thank you very much. Name on YouTube as well? PopT. P-O-P-T. POPT, okay. Thanks, mate. Lovely, great. Cheers on you. Oh, yeah. Peri peri chips, sklods. Amazing. Oh, wrap. Oh, mae hwnna yn lush. Beef wrap, gyda cheese. Wedi gorffen hwnna nes ymlaen, hang on. Oh, beth yw hwn? Tacos! Oh, fi'n caru tacos. Byswn ni'n cael tacos am brecwast? Yeah. Oh, mess mawr. Mae fe'n literally... Thumbs up ar gyfer y boed yma. Dwi at drive-thru rhif 2. Nawr mae PopT, wrth gwrs, wedi dweud wrtho fi fy mod i'n gallu dewis y boed ar gyfer y drive-thru yma. Ond, y catch yw, dwi angen rapio fe ar y spot. Dwi angen neud ffwl o'n un basically. Fi mor nervous. Right. Can I have a burger, please? Make it vegan. A side order, a popcorn. Can I know what dessert you have? Sorry? Can I know what dessert you have? We don't do any dessert. No dessert? No problem. Can I just leave it at the vegan burger and the popcorn chicken? You want vegan burger and popcorn chicken on side? Absolutely. Thank you. Oh, thank you. Popcorn chicken. Oh. Pawb yn licio popcorn chicken, ydyn nhw. A vegan burger. Ddim yn gret. Ddim yn gret. Ond digon da. Oedd yn eitha'n embarrassing. Fenyw ddim yn deall fi, really. Mae dyn un challenge ar ôl, gawn ni weld beth yw e. Dwi at y trydydd drive-thru. So, beth dwi angen neud? Dwi angen gofyn i'r person sydd yn gweithio yn y drive-thru am ei hoff diod oer nhw. A dwi angen rhoi e mewn y botel yma. Botel fi. Come on, Could I order your favourite ice drink? Of course you can. What would you recommend, or what's your favourite? Do you want to know? Do you want it to be a surprise? Oh, I'd love it to be a surprise. I'll make it a surprise then, yeah. Person neis. T'mod? Oh, do you want a surprise? Absolutely. Never be them coffee. Do you never like a coffee? Yeah, it's fine. Sorry, thanks. Do you mind if I do this stuff around the side? Absolutely. The stuff around the side, he said. Squirt o rhywbeth arno fe. Oh, you're a legend, mate. Yes. Cheers, mate. Have a nice day. Thank you. Wow, skills. So, sa'n gwybod beth sy'n mewn fan hyn. Mae fe'n really oer. Oh, sa'n gwybod beth yw hwnna. Oh, salted caramel, strawberry, sa'n gwybod. Oh, mae fe'n milkshake. Oh, mae hwnna'n lovely. Oedd y dyn yn y drive-thru'n really nice.
oedd e di wneud dewis really dda. Byddai'n trysto fe i dewis rhywbeth arall i fi. Fi'n hapus iawn gyda'r order yma. Rydyn ni wedi gorffen y challenges, rydyn ni wedi gorffen y fideo yma. Dwi really wedi mwynhau. Dwi wedi cael loads o hwyl. Os ydych chi wedi mwynhau yr fideo yma, wrth gwrs, cofiwch i danysgrifio i Mae PopT, roi like ar y fideo yma a gwasgu'r gloch notification. Nawr, os ydych chi wedi mwynhau y fideo yma, ac os ydych chi eisiau gweld fi yn gwneud mwy o fideos drive-thru, rhoi gwybod i fi yn y sylwadau pa heriau rydych chi eisiau fi yn gwneud. Sa'n gwybod beth i ddisgwyl, ond dyna beth yw'r hwyl. Wel, dwi off nawr i bwyta'r bwyd yma i gyd sydd ddim mewn car. Ond, gobeithio chi wedi joio. Hwyl fawr pawb! Whey! Oh, lovely.